ako želiš da kupiš jeftine igre, posjeti link u deskripciji, čak i do 70% popusta. I pozdrav svima ljudi, MC Dexure sa kanala MC Channel i danas ćemo malo da igramo Minecraft. Kao što vidite, ovo je Minecraft Roleplay, znači na Surfcraftovom serveru, IP će biti dolje, znači kao što vidite. Znači vidite da sam rudnik 5, to znači ekstra. Imam efficiency 3 camp, moram da ga popravim, moram naći. Znači sad ćemo ići od jednog lika. Znači 63 soba. Ne znam koliko sad bude, koliko ćemo sad imati. Znači poza trezura, takva gladiator, znači da vam pokažem malo kuću. Znači pauza ovog trežera, pauza za din, znači ovdje imamo dva kako zovu ovi nakovnji ili vam ga, što bi rekao Muamer, ili vam ga, znači, ili ovi. Sorry, brat me upao u sobu. Moram katat 2:30, znači horor. Vidimo 350 tek diamond za meni. Vidimo, ima tačno 350. Znači pojeftinio je lik. Ovo je 400. Ajde. Ne smi klikne znak. Znači ovo je jedan moj kolik. Znači sad idemo pokret ovaj efficiency 3 camp i enchantati. Znači i enchantati ovaj, vidite, kod njega bude jump boost. Znači čaba. Znači ovdje sam evo trežer, oho, pa ovo je crca neka. U jabku ću ostaviti. Znači hajde i njoj da nema nešto, na primjer kao iron. Gdje mi je iron sad? Gdje sam sad rasim iron, baš me zanima. Vraću se nazvak. Nema iron, hajde da njoj damo ovako. I ovako. Da ima tu dijamante. Znači tako, pošto ja imam više od nje i trebam da dam ljudima. Nemojte mi krivo shvatiti. Znači idemo sad enchantati camp. Znači idemo
Enchanted Cramp, napisao sam gdje nema veze. Da vidim, Unbreaking, Efficiency 1, tu sad ćemo napraviti, znači Efficiency 4 Cramp. Imao sam Efficiency 4 Cramp, ali sam dao drugu, pa je drugi izgubio. Vjerovatno, neće da mi da, nije važno. Znači, uzet ću malo lapiza. I htio sam danas pričati o teksturi, kao što vidite, tekstura, kako se zove, neću se gledat, nije važno, čekaj, nema se. Simple Craft tekstura plus sam ubacio od Huahua, ove džavole Cramp i ovu džavole, htio da reći motiku, znači, to sam ubacio od Huahua, tako, 4, okreni, 2, super. Efficiency 2, 7 košta, okreni, 7, opet, nema se. Idemo Efficiency 3 i Efficiency 3, 20, da sam ovako da okrenemo, 26, znači, puno je to za. Znači, idemo. Sad ne znam da li sam vam pričao kako je najlakše zaraditi. I da, promijenio sam teksturu stona. Vidite kako izgleda ston. Pošto ja volim tako jednostavno da bude ston, razumijete. Znači, tekstura je 4x4, ali mogu ja namisliti jedan. Više će imati FPS-a, tako da. Evo sad vi ništa. Da 100% ne vidite. Znači, ovdje kako najlakše zaraditi na ovom serveru. Znači, idete dole ispod plota i kopate ovaj. Sve dok ne zaradite za gold, na primjer. Evo vidite, ovako idete kopati i onda kucate dole hunt. Sad imam money. Sad imam moguće 12. Zašto sam sve potrošio dao drugu. Pa da on bude isto rank. Ćao. I znači, ljudi moji, ja bi ovdje završio epizodu. Ako vam se vidio ovaj video, like, share, ako niste, mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Do tada ostanite mi lijepi, ružni, kako god hoćete, pa.